5 июля 1944 года войска 3-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Черняховского и партизанские бригады имени Фрунзе за Советскую Белоруссию в результате ожесточенных боев освободили город Молодечно от немецко-фашистских захватчиков. В честь воинов-освободителей Молодечно сооружен этот памятник, живой родник жизни и благодарная память потомков. Ось такі прыгожы апастамент атрымаўся у скульптараў, ці аднаго, ці больш іх было, я не ведаю, але вельмі прыемна і горда глядзець на гэту прыгажосць. Зараз перейдем до другой половы апостаменту. Ось так змагаліся наши молодые хлопцы, дзяўчаты, партизаны за незалежность нашей краины. Ось такі маленький хлопчук сядзіць на руках у магутнага солдата. Соединениями частям 3-го Белорусского фронта, отличившимся в боях за овладение Молодечно, присвоено наименование Молодечнинских 8-я гвардейская механизированная Молодечнинская бригада, 9-я гвардейская механизированная Молодечнинская бригада, 311-я штурмовая авиационная Молодечнинская гвардейская бомбардировочных, 126-й гвардейский бомбардировочный авиационный Молодечнинский полк, 624-й штурмовой авиационный Молодечнинский полк, 639-й армейский истребительно-противотанковый артиллерийский Молодечнинский полк и многие-многие другие. Вот такая у нас прыгажось. Это мой маленький 4-гадовы сынулька, які нават сабе не уяўляе, якія баі праходзілі 80 гадоў тому назад на тэрыторыі нашай краіны, таксама на тэрыторыі нашага невялікага гарадку. Вось гэты парк быў закладзены, насколькі я ведаю, людзьмі пасляваеннага часу, каб мы цяпер хадзілі тут і адпачывалі з вялікім задавальненнем. Але, на жаль, многа моладзь, асабліва апошняе пакаленне, вот цяперашняе, подросткаў, якім па 13-14 год, яны нават не аддаюць сабе адчот аб тым, што гэта ўсё трэба захоўваць, шанаваць,
тое, што зроблена нашими продкамі. Нічога не бывае просто так. Да ўсяго прыкладзены велічэзны труд. Да ўсей гэтай прыгажосці. Вось тебе маленький чалавечак гуляе з задавальненнем. Ну што, Мішанька, як твае справы? Нормально. Вот, так нельзя. Там далей у нас прыгожае возера. Зараз мы падойдзем пабліжэ туды і заздымем гэта ўсё. Вось мы назіраем маладзечанскі амфітэатр, у якім летам праходзяць канцэрты розныя, а таксама фестывалі. Ось такая прыгажосць. Ідзем далей. Как? Вось мы здымаем возера. Раз. Как? Ну да. Такая прыгажосць у нас тут. Ну да, сам.